Kuma mendekithia mawatho wa kigina ma mwaka uyu maringa ihiga ndama ciake Uteti Kirima-ini ikoretwo ikiarirwo weru o gwakia gicigo giki githio na mbere na kwaria na mwario ngurani na thirikari ya Kenya Kwanza amgitamburikanaga na kuhocia uboco wake biacara-ini ona urimi kuna rimwe ria iteta riari mbigiga ya magoti. No na itubi ria watho wa kigina ria rerehire mirurungano gwata-inegene gicigo-ini giki ona icigo-ini ingi bururi-ini ritahorete kuhagurwo kwa munini wa president wa kerĩ Rigathi Gachagua riu gucenjetie mwigariurire wa kiuteti gitaro-ini giki amwe ihinda-ini riri gicigo giki kironeka kwihanda na uthio wa mung'ethaniro muingi na atongoria aria megiritanagia na Gachagua makioneka kwaga kwenyenya. Riu mbica ria ironeka ri andu aya maikirie Ruto kura merutĩire mari othe na makiraga uhuru wao no macokere makona riu nio marahanyiririo na ndio marahatĩrĩrio ri makauga kwa na matua ni matua koguo no tuge Kirima-ini generally kimwe no ciongi ni undu wa maundu maria mekikite miaka ino iri. Kuringana na ataramu wa kiuteti, president ni agehotire gutariria a Kenya uguni wa mamwe ma magoti na honokie uge wake gicigo-ini giki no kuhagura Gachagua kiararamia muhaka wake na aikari ya Kirima. Hatuendi opposition. Ninyi mnaenda opposition? Mnaweza toka kwa serikali muende opposition? Sisi kama watu wa Kirinyaga tunakaa ndani kabisa ndio tuweze kupata maendeleo. Mugaru na uteti wa mung'ethaniro gukorwo kiuma ruguru rwa bururi riu president acenjetie ndudu yake maminista maita matatu indi unaigeria ica ikuhiria kuha atongoria mari igweta Kirima-ini ndudu-ini yake kwa yari age kurehe umithio kiuteti. Ataramu makiuga gicigo giki nitakiagite mwihoko na thirikari no nginyagia president we mwene tamburukie uteti wa mwaka wa 2027 utanakiriria makiria. Kwetu tuko nyuma yake. Haiwezekani tutafute serikali alafu toke nje ya serikali turudi kwa msitu. Sisi kama watu wa mlima pia tumekataa kurudi. Kwa nini? Kwa msitu tushikilie serikali ya William Samoei Ruto. Tulisahau kulipa Kalonzo hiyo deni iko. Na sisi ni watu ya kulipa madeni. Tulikuwa na ya Ruto tumelipa, sisi hatuna deni yake sasa. Si tumelipa yeye. Tulikuwa tunataka kulipa na installment, tumemlipa the first installment na ameleta madharau. Tumesema hiyo deni imekui. Sisi hatuna deni yake. Sisi tuko free. Sasa tuko na madeni nyingine kidogo ndio tunataka tulipalipe madeni. Tukae bila deni. Sitaondoa macho yangu kwa focus yangu. Kuwe na hii, kupande, kushuke, kulia, kushoto, forward. Tunasonga mbele. Because as I said, I am a man on a mission. And my mission is to transform this country. I know it's not going to be easy, but it is doable. And we are going to do it together. Ndugu njeru ya President Ruto na President wa kana Uhuru Kenyatta aria mataiguithanagia miaka iri mithiru Kenya Kwanza ikiyukia wathani onayo ni icukirwo gukorwo iri igere ria President kuha Kirima weru ugikwo aria mayukitio ta minister ni makaurwo moguni niguo mahote kwendia kioneki gia President. Warwa gutiathie wega ni urahinyiririo makiria wathie mawira ri nete korathie na mbere riu muingi we wothe ningiona ciraniro iria ciari hori ati gutigekuona na nikurekwo riu andu makaigwa mahinyiriirio ene thirikari yothe na tondu maigwa mahinyiriirio ri ku makauga eno thirikari ena thina bagekora mwena uriku me mwena uria nikio ringi riu ona andu aria matuka maratetera thirikari me thina-ini muno tondu marero we niki watu ni kwendio endirie andu. Ihinda-ini riri president ari na gibarua gia kunyitithania atongoria na aikari ya Kirima kuona gicunji kinene kia aria megiritanagia nake ni maratungio uregani. No riri hi president agikinyira munini wake muhaguriri Rigathi wa Gachagua maundu no macenjie ni kiuria kiria gigucokio ni mahinda indi ataramu marauga kwaya hage umithio. Giribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Mwaura wa Ndung'u.